Da ka jing sok ya halor ka jinglong jingman jong jingking dwark soj ka badan hasurok shillong bypass Hariboy district ka baab jingma ya galai kawan jong ki pajba ka kenhun giseng balang Hariboy district ki bakentup ya kaseng HYC kaseng MPUF kaseng CORP bat kaseng MPSO hadin bagi dekhot jong kaseng ki jusakhi na kapor sakapor bat le jurib ru ya ka jinglong jingman jong ka jingking ka balab jingma bat pentut ya ka lej kawan jong ki pajba kini ke kerhun giseng balang Hariboy district kala lej benia kendu ya ki bor penya district hak arpau tarik ukulal kon 8000 arpulai kiri khot jong ati kenhun hak jingilam jong ba ai bor jerwa ban ba Jackson Sotun kila lej ai da jing tho la ne dor khas hakmat jong additional deputy commissioner ke Hariboy district uba MP Tomper ban dawa ban simkhya halor ke jingnang mi jong gidak orpai hagi paya jong ke jingking hadin ke jing kendu ban ADC jong ke district kid khot jong ati kenhun seng balang kilapan pau bagi bor district la depan le jurib bat batharu ya ke National Highway Authority of India ban simkhya marmar ban penlong ya ke jing maramot ya ke jingking kalong halor ka jingtho jingi ba complain Saudi si halor ka jingking work site ka balak kerak ka bangila wan ban inspect aka khalai tarik banai baningkong arjar arpalai te halor kan ka inspect jingi ngila ai ka chithi Saudi si aka country tarik January te hadin mingila ai chithi ngila bu ikapor ban ai por hadu lai sngi ban simkhya yang ne kam ban inspect ya kata jingking te hadin mingila ai por lai sngi te ngim samlayo kanono ka jing jawab nagalang ka district administration te kumta ilabu biang sak ni ka jing tho ban riman UDC kata galong haka arfa tarik menta kasni banai ban kong arjar play te haka ni ka jing bu jingi ka ni kisti ngelayo bani kendu ya wen lagi additional magistrate badai wa tongpar mi khot e te ila simkhya ban ya kana ni kam bad ila pharu ka kubur saka enhai bukan le kerki ini kam khnang bukan namdon kano no ke jingma jing saw halor ketu ke jingking tingi ai kublai sibut ya ke district administration kabla simkhya ini ke kam nakaliang jong ka JSC jingi Joint Action Committee ni wan hakan ka benta ban ya kenduk yai DC tambah ngim Melayu ban kenduk DC tambah ngilai kenduk pat yai ibat tongper beri additional DC te ngilai syong ngilai keran khana sepangkane ke ba Iwan ra akan dikasih haka mit jungi jingkran ba langba kate ka jingking RCC workshop ba keladon ki dakmong ki ba nimla ban klam nimla ban chu klam da ban chu sengap dai Iwan hang dem tasi ba ya kendu i te ngilai ba kendu i ngal halo ka jingkran bat ngidon haka seng jungi ngidon ha MUSO ka MPF HYC ka MPSO bat di ai kubler i ba tron ba Imsyamlah dan mentasi akan nasi tambah long ai kubli ba haka tu kasi bang ilaj inspect idan rangkat bani ba kumjur mentasi ngilayok kubor nakaliang jeng additional DC ba ila la stokti bat kumjur ila ai kubli iro ba ila syam ni haka tu ka ya kena komplain jengi ka bang lawan ra akan bit jengi bat ai kubli iro ki district administration bakin le akan kam ka ba ngila abu akan bit jengi